Hajde, hajde. Op! Bravo, bravo. Ajmo još. Ajmo još. Ajde, ajde, skač, pa ćemo poslije gledati film. Ajde. Ajde, tude. Molim. Gdje je Lana Bolja? Bolja, ja. A kako se zove ona Ađina mala beba? Oho, bravo Lana. Ajde, ajde, skač. Nemoj gast. Stipendijci organizuju taj parti. Dakle, sutra se kolektivno čisti centar. Vidiš. Ajde, idi sad tam. Ajde. Budu prestovali tom događaju, partiju, obezbićene čare, tako da, ako imate šta raditi, ako uživate još, budući da su ispiti odgođeni, da je škola odgođena, nastava u školi da je odgođena, a vi sutra... Aj, pričaj mi nešto. Kako se zove ona mala beba u Ađi? Kako se zove beba? A, jel se zove Sara? Sara, ja. A s kim si ti danas igrala dole kod djeda? Jel Una bila? Jes, šta ste radile? Kako ste plesali? Ajde mi pokaži. Kako ono Sportakus pokaže? Kako pokaže Sportakus? Tako, hop, skok! A kako ono špagu napravi Sportakus? Hajde. Hajde, špaga. Bravo! Spustiš se jednom, vratiš, spustiš se drugi put i već mraš. A? Da vidimo. Opa! Da vidimo. Nikad hemija nije bila jedna strana. Što jest. Nakon pjesme Teške boje, ako nas ne pozorite, nije vas slušati džinse i pjesmu Da smo se boljeli manje. Nakon njih slušamo i Plavi orkestar i pjesmu Revolucija. A vi uživajte, stava se tek radija u ove zimske dane, zimske noći. Malo plastika, kako se široko imao djete, plaze famozne 100 metara. Hvala, puno raditi plaze, treba 200 metara kraće. Bravo! Pošalj, molim te, koliko imate, imate oko 50 metara plaže i zašto? Bravo, Lana, skroz špagu napravi. A? Kak se Dajđa i Mary ljube? Hajde mi pokaži. Kak se Dajđa i Mary ljube, a? A kako Dajđa tebi maše? A kak se Nena ubode?
A kak s djed umije? Kak kaže Nena dosta? Dosta! I naljuti se. A kak se Lana ljuti? Babo. Mm.